Ekhethe inkosi yakithi emhlabeni bokuphakama unyazi lezwa. Isihlabelelo sika-200. Lethe izwi Kosamakhosi yababingelela abangcwele. Siyabonga kobaba ukuthi basiphe ifa lasezulwini. Zinkonzo ezinhle zasezulwini sisendabeni enkulu, indaba yenkosi yamakhosi uNkulunkulu omuhle, inkosi uThixo lwenkosazana ibonkosi. Ngelinye ilanga ePhakameni wawathi uphuma umhlangano uyintabeni enhlangakazi. Ubaba mkhulu wathi engathi khona iphutha eselenzekile, umnikazi walendlela leyasimbikelanga kuthiwa ngaleso sikhathi inkosi uThixo esiyimfushane kakhulu ngokwasemhlabeni ayibonga inkosi. Umhlangano wajika endleleni wabuyela emuva, wafika kwakhulunywa naye inkosi iphethwe ngesandla yabikela ukuthi umhlangano uyaphuma. Ayibonga inkosi. Uthe senjalo wayesuyaphuma umhlangano wahamba wayentabeni enhlangakazi, wakubikelwa uNkulunkulu woNkulunkulu. Ayibonga inkosi. Lapha ya entabeni Thosofudu eTafelkop ngonyaka wawo-2003 kuMashi. Ayibonga inkosi. Uthi umhlangano uhleli entabeni wase kusuka isiphepho esikhulu sinamandla, saphefula amadokodo, sabuye sathi kuba ngcono. Wase kufika umnikazi wentaba uzobikela uNkulunkulu inkosi uThixo ngo-2003 kuMashi. Uthi umnikazi wentaba
labantu labo balethe lapha uma ngihleli ngilalela inkonzo bayasuka bona bayongilunguza manje mina ngikuthandi lokho ukuthi bangilunguza yasa usumnikazi wentaba uyokhuluma noNkulunkulu ubika indaba yakhe leni mina nawe fanele sibike kuye ngoba isho njalo ingoma yale khaya ithi sizibika kuye ayibonga Nkosi hayi wenye indawo sizibika kuye njengoba kwenza yona ayibonga Nkosi uma sekwenzekile kwase kuyaphuma ke umbhobho ke wase uyaphuma wabamemezela yonke indawo lapha ya ukuthi hayi abantu abasuke ukuyovela ngale kwentaba ngoba umnikazi le ndaba isimkhathazile ayibonga Nkosi ubesuka lapha wangathi abantu bayalalela angazi-ke noma sisalalela yini kodwa kwangathi abantu bayalalela kwadla ukuthi abantu angazi ukuthi yini eyenza ukuthi thina abantu izwi maliphuma ezulwini singalinaki selikhulumile izwi lamazwi bese singanaki uthe kusenjalo base beyaqhubeka abantu abanye sebezwile nabanye sebezwile ukuthi hayi ingoba umnikazi wentaba uyakhala bathi thina sifuna ukuyombona maNazaretha akasikholwa ibonga Nkosi ayike kukhona ke abantu bethe mebetenwa ke bangezwa angazi noma nathi leyo nhlobo yabantu kodwa ngicela uNkulunkulu omuhle inkosi uThingo ukuthi lisenze sibe ngabantu abezwayo futhi abalalelayo ibonga Nkosi baqhubeka bayenza lento kwasuka isiphepho esinamandla esaphinda saphephula amadokodo sanamandla ngalendlela eyisimanga kwathi kusa ngakusasa kwawuyilo naloyo uhamba empampatha akazi abanye balala eminyango ngenxa yesiphepho esasikhona kuthiwa ngaleso sikhathi kwenzeka leyo nto kwasuka inkosazane yaphephuka yabheka phezulu bakhala abantu bathi mebephumela beyobikela inkosi begijima bonke abantu bekhala ngaphandle enkosini becela bebona inkosazane ikhuphuka ibheka phezulu yathi yaphuma ngaleso sikhathi inkosi yathi mayiphuma yayisikhumula isigqoko yasibeka phansi wase uyadamba umoya yasiyehla inkosazane yahlala phansi ayibonga Nkosi amen lezo ndaba esizibonile zenzeka inkosi izenza phambi kwethu singabantwana ngicela ukuma la inkosi bususe nekusweni
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni kaManazaretha uNyazi. Amen. Oguqe phambi kwenu uMama Gumede endaweni yaseJozini, ithempeleni kulo kusekwandeni, umfundisi owusibhekile umfundisi uMmali. Amen. Manazaretha ingcwele, ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba nami ngiphakame ngibongele kushembe. Ngizoqala ngokubonga Manazaretha izwe ngisawubona kude kakhulu. Ngibonga ukuthi ushembe nje ungigcinile wangihambisa indlela yonke ngaze ngafika la Manazaretha. Amen. Bantwana basezulwini, umshumayeli uthi asikhulume kakhulu ngenkosi uthini Manazaretha. Bantwana basezulwini, sisesikhumbuzweni senkosi enkulu yomusa, inkosi yothando Manazaretha. Manazaretha ingcwele kunzima kakhulu, angizukuba mude ngizoba mfushane nje sibaningi. Kodwa Manazaretha ngelilanga sayibona inkosi yamakhosi ihlupheka. Sayibona ihlupheka inkosi ezweni nomhlaba. Manazaretha ingcwele kwathi ngelinye ilanga umfundisi uNtombela wayekhuluma. Uthi umfundisi uNtombela, Manazaretha kukhona abantu babehlupha inkosi. Ngicabanga ukuthi abanye abafowethu bayabazi labo bantu. Manazaretha bekunesikhathi lawa bengeke ukwazi ukuyobona ubaba. Babesivimba Manazaretha. Kuthi masiyonikela, ngikhumbula ngelilanga abantwana basezulwini, umyeni wami wayegula kakhulu. Ekhwehlela, ushuthi wangena izinto zasemayini. Wayekhwehlela Manazaretha kakhulu, kwathi ngolunye usuku inkosi beyingakithi uThingo. Ngaleso sikhathi baba wevula olayini ahambe phakathi kwethu kanje Manazaretha. Ababephethe ngaleso sikhathi babephethe imbenge. Kuthi mawufika uthi uzobika. Ngalesikhathi uqala uthi nje baba, bavele basuke bahambe baye komuntu. Bathi sheshisa ungakwazi ukukhuluma indaba yakho. Manazaretha ngangiphethe imali engango-10 rand ngizobika umyeni wami. Kwathi mangiqala nje ngikhuluma ngithi nje baba wena eduze nje kwami. Ngathi baba ngizobika, ngisathi nje baba ngizobika, vele wahamba lonendeni. Ngasala ngiguqile Manazaretha. Uthingo lahamba abantu abayisihlanu, kwathi kulo ka6 yalwabuya. Leza kimi lathi nganami bekade uthini. Ngathi baba bengizokucelela umyeni wami uyagula kakhulu. Unesifo engasikaze nami ukuthi siyini. Wathi baba inkosi imbusise lo muntu uhamba umlandela uVaseline Manazaretha. Ngathi mangiphuma ngiyothatha uVaseline bangivimba abantwana basezulwini. Sengibuya nawo ukuthi ngizowubusisa kubaba. Bangivimba. Manazaretha kwakunzima kakhulu, kodwa siyacela uNkulunkulu kaShembe ngoba yena wasikhumbula wasikunyaza. Sifunda ukulalela futhi simhloniphe uNyazi wezulu bantwana basezulwini. Ngoba uyena uNkulunkulu wethu osiduduzile, washo njalo siseKhenani wathi mina ngumduduzi wabadabukileyo. Manazaretha kwathi ngelinye ilanga umfundisi uNtombela akhuluma futhi njengoba kade ngishilo, wathi Manazaretha kunento embi eyayenzeka lapha phambi kwethu sibuka. Uthi ngelinye ilanga ubaba uThingo uthi wangibiza, wafika ngahlala kuye, wathi uNtombela awubuke nasi lesigubhu. Uthi sasiwu5 liter Manazaretha. Uthi lesigubhu kufika amadoda athi kimi angiphuze lento ngoba izomnika ukuthi ngibe nesithunzi esontweni Manazaretha. Uthi wathi mangiyithatha lento uthi ngase ngibeke eceleni, bayibeka bamkhombisa uNtombela. Uthe mase ehambile wathi awuvule lento lena uyithele kulokutshani sibone ukuthi iyini lento. Uthi wakha ngesivalo wathela phansi kwasho utshani Manazaretha. Uthi baphinde babuya futhi. Babuya nesinye isigubhu bafika bathi ngathi sasa bathi baba sizobuka ukuthi lento esikunike yona izolo iyasebenza yini. Bathi baba isebenza kahle kakhulu. Bathi iyasebenza bafundisi. Bathi ngiyayizwa. Hayi balande esinye isigubhu. Baphinde bamnikeza futhi wathatha baba wathi Ntombela ngusibeke. Manazaretha kunzima emhlabeni kakhulu. Umuntu uma ekuleli bandla akakwazi ukuthi wenza kanjani bese yayikhohlwa le ndaba.
ukuthi weze ehluphekile phakathi kwaleli bandla noma kushembe azobika inkinga yakhe kuthi mayesephilile abone ukuhlala kahle kushembe abone ukuthi kungcono kulamshembela bantwana basezulwini ngithanga ngizokwanda kahle sibaningi esiphiwe inkonzo naManazaretha kukhona kunyazela ngisiza khona umyeni wami nje asagula kanjalo asebenza kwakungaloboleki kahle uManazaretha kungasebenzeki kahle ngahamba ngayo kubaba uThimo kungakheki uManazaretha ngayothingweni ngafike ngaguqa ngathi baba kulomuzi engishadele kuwo uManazaretha kunaleli bhadi lokuthi omakoti bayahamba abanye bayashona nami nje ngafikela lo muzi ukuthi ake ngihambe ngiyicelela ukuthi nami ngihlale kuleli khaya eManazaretha ngathi mangifika enkosini ngafike ngathi baba ngizocela umyeni wamangilobole wathi baba cha ungasho kanjalo wathi baba ubothi ngicela umendo ngathi baba ngicela umendo Manazaretha kwenzeka isimanga umyeni wami wayisebenza kodwa manje kungayenzeki leli langa wayeyithengela ibhayisikili ayewenzela nje ukuthi mayibuye ekhaya ihambele ngalo wathi ephuma ngaleli bhayisikili wavele kwaqhamuka nje omunye ubaba wathi kumede yazi ngiyalithanda leli bhayisikili lakho wadlala lo wathi mina ngakunikeza nje ngenkomo uthi yona hayi isikhona inkomo sami uShembe Manazaretha mafuna ukwenza umsebenzi wakho wenza ngento encane nje ibe inkulu bantwana basezulwini wahamba wafike wayibona inkomo wabuye wathi yaziphelele ibhayisikili lasebalithengile ukuthi ndawona alithengile wathi yahamba ukuthi badlala ngayo uthi sengibuya khona ukuyoyibona inkomo bathanga kuya namanye amabili wahamba Manazaretha wawathenga futhi wabuya nawo bawathatha aphinde futhi wathi inkomo Manazaretha zazaba u9 zazaba u9 inkomo abantwana basezulwini waseyalezela ke ngalezo wayithengayo bantwana basezulwini uShembe uThimo la ngipha umuzi Manazaretha la ngipha umendo bantwana basezulwini namanje ngiyacela ukuthi nabantu abanye abasha abasafuna umendo babekezele uShembe uNkulunkulu bantwana basezulwini akukho angakwazi ukwenza akukho Manazaretha uma sikuleli bandla nje kufuna sazi ukuthi sizokwenzani futhi sazi ukuthi kuleli bandla akulona ibandla lokudlala Manazaretha leli bandla ibandla lokhokho bethu siziphathe kahle futhi uma sesikulo sihambe imigudu ngoba sithunyiwe Manazaretha njengoba sila asizizelanga la uba umuntu nje wakuphenduka ingane encane ekhaya kusuke kukhona isidala Manazaretha esifuna ukuyophumula ngalengane Manazaretha ngincane kakhulu ngiyacela abantwana basezulwini ngicela uShembe alivala awavale amakhabethe afuna ukuvuleka ngoba baningi omama labo abafuna ukuyibongela kuShembe nabo bayibongele ngonyaka othini ngoba angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongazange asiza nalo thingweni bantwana basezulwini yiloko bangcwele ngiyabonga kakhulu inkosi kusemzulu amen Sabatana Frankus bantwana benkosi ngiyacela unyazi lwezulu lokhu qile jazi uthaya kwaNkosi into yasenquthu ethempelini lasemvuleni kwaMshumayeli okunene okhelo uMancwane waseManubeni lapha ke eGolingi lamwala ekhaya eSandanezo amen bantwana benkosi salibonga ithuba selivulekile ukusikhulume ngenkosi yomusa uThimo lamakhosazana nami ngumsebenzi woThimo ngibona nje bantwana benkosi qala ngokuthi ngikhulume ngiluleke ngabe sizele sanhlanhla ukuthi ngokufana amancane khona la ekhaya sicela ukuthi uMakhosana amancane agijime kodwa ayabona ukuthi agijima kuphi la ekhaya kunezigaba ngezigaba okuhanjwa ngazo
njengoba ngishiyo lana nkosana khona la ekhaya funa abone okuba phambi kwabo ukuthi ukhanjwa kanjani la ekhaya emasikuko sizwa umfundisi sibuye size lapha ithina singobaba ngifuna ukukhuluma into ezothi mnandi funa shaya inyameni wathi umshumayeli ngelanga umcineka ifike la ekhaya ngelanga wathi unenkinga uma ngazange uye ebuhleni wathi unenkinga uma ngazange uhamba lasezulwini wayisho kimi ngonyaka leyo ayithola ngiyecala asubela phezulu sasuthala ekhaya sibaningi angibheka lapha sister usiphelele nje sonke sihlanganise nomuntu saba sonke sihlanganise nasiyicala khuluma lokho ngoba ngakubona kithi ithempeli lasekhaya emvuleni ubaba wayomhlambululo ethempelini usikhathi senkosi uthi wadlula emhlabeni mayifika ngalo wabuye wathi kuthiwa angigida ngigida sezulwini bakithi badazange ngibagidela bakithi ngabe mina yawenza yilokho bakithi bagidela imina kufanele noma kuthiwa awaphelelisi kubalekile nje emgidini ngawubuye uyemgidini ushaya ihlombe ushabele ushaya ingoma uNkulunkulu ukukhumbula alokwenza kwakho uxolele eNazaretha umuntu unamalimi kodwa lasheshayo cela-ke shaka ukuthi wababa kancane sidlule kule nkulumo esiyikhulumayo uthina nonkosazana olona nkosi ngiguqile lapha unyaka uqala ngibonga unyazi lwezulu lungivikelile nge-30 December emsebenzini ususebenzayo abanye bayawazi ingozi kakhulu futhi ngoba kwakhona mina ngoba ushembe ukhona kimi ngoba lo muntu bakulimala abantu abaningi bona angekho ngoba kuna noshembe kodwa ushembe wapheza konke lokho ayifuna ukwenza cela uNkulunkulu uthingo ngoba kule ndawo ngabe kwawuye lo mndawo umsebenzi kuthi makufika abantu kule ndawo leyana befuna indlela ebheke ebuhleni bakhomba indlela ibe lapho kule ndawo enguyo kube isibane esikhanyayo ushembe ungabona qala kunabantu abakhona kule ndawo leya afisa ukufika ebuhleni uma bengayazi indlela sebakhomba yona nathi indlela ebheke ebuhleni ngempela bakhona phakathi ofakazi wabuya khona lapha nathi ngikhona bakhona la abakhomba kodwa ngembakhona ukhomba ukuthi ngempela ushembe ukhona kule ndawo esikuyo ngothiwa yijele kunokhona phakathi ushembe thela manje uma lapha nje uNkulunkulu ukhona kuyo yonke indawo kuthi lapha kusenzela kusho ukuthi uNkulunkulu ukhona kodwa lenkosi ngoba kakhulu ushembe uvikelile lesithatha ungehlela cela namanje wasecaleni uthi lihambayo uNkulunkulu unyazi wezulu ujaji ezulwini cela lichithe ngoba sekukhona omajabule silonde njengempukane abasebenza izabe indaba ukuthi nathi cala isicindezele ngoba kuthiwa wafuna shutha iy'thombe lezi ithunyelwe lomndeni walomuntu owadlula emhlabeni ukuthi bese siyazingelwa cela ushembe abe yihlazo izinto azivile ngey'khandi zonke ngikhuluma emsebenzini wothingo njengoba ngisho umsebenzi wothingo ngifuna umsebenzi ngisekreteyisi eThekwini 97 zonika ithemba umuntu ola ngaphakathi uselahlekelwa yithemba ungempela uNkulunkulu ushembe unyazi wezulu uNkulunkulu okusiza ngelinye ilanga ungalahli ithemba mina nje okuqile nje umsebenzi wothingo nama sibaqaphile amadiski kuthiwa phinde ibe umuntu emhlabeni ngofuzife nje nginalutho qazama nje njengengcubo kodwa namhlanje khona engiyikhomba ibambekayo ngoshembe mina nganikela ngompondo lo lenkosi qiniso leli ngingaseli eNazaretha umzala weNazaretha umzala ubiziwe mafike kwathiwa wozona umsebenzi ozobona interview wona mzala samisa uMshumayeli Ncube afike sanika wathi mzala wathi umnikele ara phela ukubone phakethini anikela ngompondo bona lo pondo lo lapho sengezela okukhulu wezilo lo pondo umnikele enkosini cela yabona zathi singalahlekelwa yithemba sethona ufuna umsebenzi yabuthekweni eThekwini nikusikole phakathi ngike nje ngamngazi ngoba ngabe sinya ngaso isikhathi leso kwenziwa uyibela ngishela khona kule ilanga lesabatha bona ubaba ubhengela ubuye esabathini sengiyakuye baba cela ilanga uhambise kushembe ngazi nje cela ushembe inyanga nje cela baba ilanga uhambise kushembe uthi lo muntu mfana
ngeke usheba kusize ngalutho uma wena umhlaba wakho ungalungile ungadumali kulo muntu usheba akusize ngalutho zwanisisa ngoba umhlaba wakho ungalungile ngadumala kuyile emuva kodwa uthema sengibukisisa emva kweminyaka ethize kuze ufele iminyaka le siyabona uNkulunkulu usheba uthenga umphezulu wayengivikele ngoba mhlawumbe ngangiyoduka ngiye usheba ongasiyena manje ngiyabona uNkulunkulu uthi uyalindwa okugijima ushebe uyasho ukuthi wena nomuntu nesikhathi sakhe kodwa benkosi lo mnazaretha saba nguyithoba saba ushonipha njengoba ngisho bona benkosi ushebe ungibekele yandawo umsebenzi usenza uthola emafikeni kodwa ongingayela ongidoza uzongibeka lapha eGoli endaweni yaselokophi lapha eGoli la khona umsebenzi kaNkulunkulu ukhomba indlela abantwana benkosi ukuthi kungakuphi emhleni ngiyabonga uNkulunkulu nami manje ithuba kodwa abantwana benkosi nginika asebelashelwe yithemba ukuthi uNkulunkulu ukhona esimlandela umnyazi wezulu uthe ithe inkonzo kodwa bayifika phakathi kwekhala kwaNkosi ngise ePitoli training se college awulonyaka lowo ikhaya sephele inkomo esibayeni zinyanga ingasizi ngalutho ngithi baba umsebenzi engiwutholile manje setraining njengamanje ngithole ngoshembo uthi ngolamakhosazana baba sakabonga inkomo inkosi sakabanga inkomo ngelilanga naye phakathi ekhaya la amasiko eyithandayo ke nje amasiko nonke ngoba yazi hlanya lapha phezulu sithatha nesabani nje amasiko ubaba inkomazi yasengwa ukuhola inyanga kwezomlilo wathi zothola umsebenzi zange simthole yaphuma kube sibele yahamba ngathi baba uvala isibaya ngenxa yenyanga inyanga enkulu inkomo yanganila kuyo ngopondo uthola umsebenzi namuhla khuluma indaba kaShembe uShembe uNkulunkulu ngathi ngilalele inkosi semzimoya emsinga baba uzothuse kuye emzimoya futhi inkosi ophaphadisa kuye esithena zathi amen nje mayifika ekhaya wathi ekhaya komama kodadewethu wathi bokabali esabathini wathi bazi indlela thatha isikhiya khe zokuzidla lo mbuzo wathi umuntu uzosala ekhaya ukuhombe esabathini baya bekhaya omama nodadewethu enkosi esabathini kodwa manje babonga inkosi ukuthi inkosi bakhombise inkonzo ewuphila amen futhi ke ukwase kwehla okukhulu phakathi kwakhala kwaNkosi ongela inkolo uNazaretha phakathi kwakhala kwaNkosi wolo ngo-2007 kadlula odadewethu ababili belandelana kwadlula ngoMashi umehlo April wathi abantu ebeyaphi okhonza umuntu kunjani akusho ziyakhala baba mshungu sayibuza inkolo esingene kuyo enjani kodwa ngathi mina bona le nkolo esingene kuyo nakho ngiyasebenza ngayo lo uShembe esimlandelayo uNkulunkulu evolo lokho emva kwenyembezi ezehlayo phakathi kwekhala kwaNkosi wesho kumnandi weshinja injabulo phakathi kwekhala kwaNkosi unyaka nowodwa sawuvula umnyaka u2007 ngenyembezi wathi awuvala savala injabulo phakathi kwekhala kwaNkosi makoti wazalwa insizwa phakathi kwekhala kwaNkosi ngandi ngethuba ngoba sikushiwe inkosi uyotshela Musa inkosi kusenzile amen amen Ngisukuma nokubingelela abagcotshwa ngegaba zabo ngibingelele nehamende elikhulu lasananezolami nami bangcwele ngithi namhlanje angisukume
ngezwi labagcotshwa bathi asisukume sifakaze ngenkosi ekuyisikhumbuzo sayo kule nyanga. Nami ngithi ake ngisukume ngoba njalo uma abangcwele besika nami ngiyengisabe nje ngibe novalo ngisabe nje umuntu nje onovalo ngiphapha nje ngaphandle kodwa nje endaweni kaShanda ngibe umuntu nje osabayo nje ukukhuluma phansi kwabantu. Nami bangcwele ngomunye okhulele phansi kwenkosi ithungo lenkosazane. Ngiyakhumbula sikhula singamakhosazane inkosi iqala ukufika ikuthuthukeni. Nami bangcwele ngaba umunye oba inkosazane ombonayo inkosi eyakhothama uthingo lenkosazane. Kwathi kwaba nenhlanhla inkosi ifika endaweni yasekuthuthukeni bathi abafundisi mkhokheli socela inkosazane yakaSibiya ihambe iyovulela ubaba thingo lenkosazane iqala ukufika ikuthuthukeni. Ngathi bangcwele ngivulela inkosi ifika ngaba nomthandazo nje omncanyane engushayayo ngiyinkosazane yakwethu. Ngathi shembe nkosi thingo lenkosazane njengoba ngivula lesikhenge inkosazane ngiyacela ukuthi mhlangana ngicela ungiphe umendo omuhle. Ushembe lona okhotheme uthingo lenkosazane ushembe wayewalalela amakhosazane lezinto esasicela zaziyenzeka uma wawuyiphethe kahle uyinkosazane. Ngakho amakhosazane siphatheni kahle awukho umthandazo ongafike enkosini yasePhakameni. Ngathi shembe nami uvula uguqe phambi kwakho ngicela uzungiphe umendo omuhle. Noma ngigana ngiyacela Nkosi ePhakameni ngize ngagane umfana omncane kodwa ngigane nje ubaba useqinile. Ngiyabonga shembe ukuthi konke engangicela wenzeka kumanje ngihleli kwaZulu angikhali. Ngothi ngolenkosazane ngicela ngingane ngimncane. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga sihlele emzini wakaSibiya uthi umama yazi ngivuka nesibonakaliso esibi ngiyaphupha lana ngiphupha uthingo lenkosazane luthi vuka ngamncwanga vuka uthandaze khona ingozi ezokwehla emzini wakaSibiya. Uthi umama nami ngiyasibona ngathi sengiyavuka ngiyathandaza ngibhinca isidwaba ngiyavuka ngiyathandaza kodwa angazi ukuthi ngithandazelani kodwa inkosi ishilo yathi vuka uthandaze khona okuzoyenzakala. Uthe ehleli emalangeni kungakadluli nje izinsuku ezingaki kungene ucingo khona ubhuti wami omdala lo umkhokhela nokhuluma ngayo ukuthi wathi aqala ukungena emzini wakaSibiya wasibula ngayo umzwenhlanhla. Uyavuka umama uthi angazi khona isibonakalisa ngazi noma ngizoba ithi isibonakalisa noma ngizothi iphupho. Njoba ngiphuphe ithingo lenkosazane likhuluma kanje njoba bese ngichazile bangcwele ngiyaxolisa ngiyasaba nje inkosi ePhakameni ayehlisa uvalo ngiyathuthumela. Kwenzakale-ke leso simanga ukungene ucingo ubhuti wami ehambile nomzwenhlanhla ayodlala kwakumuntu odlala irugby. Ehambile-ke nesikolo ayewandrasi. Kuthe kusahleli umama uyabona isikhathi siyashaya akabuyi shaya 4:05. Kuthe sisalinde njalo sithi uyangena umfowethu kungene ucingo. Silibambe ucingo libambe umama. Ngizwe umama esethi hawu shembe ngokusePhakameni hawu shembe ngijime hawu mama yini athi umzwenhlanhla bathi usethola ingozi yemoto. Ngibona umama ngibona ukuthi uyahlangana useyakhala-ke angisazi nami ukuthi ngonyenzani ngene ekamereni uyaphuma uthatha iJesu uyaphuma uyokhomba amateksi. Ilithi kule ucingo luthe lungayi lapho kulimale khona umntwana akavele aye esibhedlela eBarakwanatsi. Egijime umama aye khona uthe mekafika e-reception ebuza ukuthi ngithole ucingo bathi umntana uthola ingozi yemoto. Usefikile bathi mama akakafiki mhlambe bayeza. Uthi umama ngakhumbula iphupho engiliphuphile lithi uthingo lenkosazane thandaza. Uthi umama ngangena ema-toilet ngambiza loNkulunkulu. Ngambiza uthingo lenkosazane engilibonile ebusuku lithi thandaza. Uthi ngathandaza ema-toilet ngathandaza. Ngitheme uthi utheme kaphuma wayehlangana naye
umntwana elele embhedeni bemphusha egijima ingalileka ubambe nje umsipho omncane. Uthi umama ngagijima wafika lapha abamisa khona bathi mama sicela ulinde kancane singene nomntwana phakathi etheater ngoba kubi. Wangena umama uthi ngalinde sesixoxele sebuyile uthi ngalinda wathi kwafika udoctor wathi hey unenhlanhla umfana wakho ngoba lo msipha obambile sesohlanganisa khona isandla siyasebenza ngoba sibambe nje kulo msipha. Uthi umama ngichithana isikhathi wathi shembe Thingo lonkosazana ngiyabonga ukhona ubhuti wami namanje usekhona noma isandla sideze simhlupha kakhulu ekubanda kodwa siyabonga uThixo lenkosazana lizenzile izinto phambi kwethu sikhula lesingabongi angazi ukuthi siyobonga bani Nkosi kusise nikuzile amen. Inkosi yasebuhleni mama Nazaretha unyazi lezulu amen. Ngumfana wakwaMbeje abantwana benkosi ngizalwe ngakhulela eNkandla sesakhe ngapha ke manje eMnambithi ethempelini lasePhakamani. Ngibonga ithuba abantwana benkosi bekutholile usuku namhlanje lokukhuluma ngeNkosi uThixo lenkosazana. Ngolunye usuku ngize ngapha eThekwini insizwe engihlala nayo yakwaMpungoze yathenga ifoni kulama shop mhlawumbe nakhona nangakini la kuthiwa khona noma yini ibhoza yami lapho ukuthenga khona into e1000 uyithenge ngo100 yathi mayisithengile lensizwa lefoni yayisibone kumfana wayefunda esikoleni eMandlethu high school esilapha eMawoti eNanda. Utheme efika lo mfana wakhona omunye oyibangayo wayeseyithatha uthisha omkhulu efoni wayeseyigcina wayeseseja kuze ofakazi ukuthi le foni ngakabani wathi lo ifoni ngekaMpungoze wathi lo omunye ubhuti wami ukhona esho omunye ubhuti wakhe naye amzalayo ongumfowabo ukuthi le foni kunesiqiniseko sokuthi yakhe yabisi ihamba ke lensizwa ehlala nawo nami ngiyiphelezele siyesikoleni siyokhuluma indaba yefoni. Sathi masifika abantwana benkosi safika sambona lo mfana wathola ukuthi ubhuti wakhe akekho. Wayesethi ukuthisha ngoba ubhuti walo mfana akekho ufakazi nina nikhona usho ukuthi leli icala lizokuthethwa lo uyalithethwe ngelinye ilanga ngizolinda ngimthola ubhuti walo mfana bese iyakhulunywa lento sase sihamba sase sibuyele emuva nalensizwe. Sathi mase sibuyele emuva abantwana benkosi wase kuthi ngelinye ilanga ngihambile ngisebuhleni bama Nazaretha kanti lo mfana wangimanga wase sengibona ngigudla lapho ebuhleni bama Nazaretha eduze kaBaba mkhulu. Usethi kimi uphi lo owumnikazi wefoni ngithi ukhona uthi asambe ngiye kuye ngiyomcocela indaba kaShembe. Sase sihamba abantwana benkosi sase sifika naye
edokodweni sase siyahlala uyambuza uMpunga uthi uPunga ngani uyiNazaretha mfana ngabe siyilungisile indaba sayiqeda uthi nganiboni ngamaNazaretha kodwa le phone enikhuluma ngalo ngikhuluma ngento engingayazi usethi ke ngihambile ngaya kuShembe uthi ngolenkosazana ngayothi kuShembe kunenhlarisuthi engibanga nayo ifoni ithi ifoni yami yayo nami ngithi yami ngicela Shembe ungihlukanisele ukuthi le phone ingekabani lalela kamazwi kaShembe masithi uShembe uNkulunkulu sisho ngani uthi uShembe uthi ngolenkosazana mntanami leyo phone ungayithathi nalo ibanga naye futhi angayithatha kuyone eyakhe nawe futhi akuyone yakho umnikazi waleyo phone leyo wakhala kakhulu mhlazana ehlukana naleyo phone inyembezi zakhe zaze zafinyelela kimi maNazaretha asiyekeni ukuthenga izinto zokwebiwa asiyekeni ukuthenga izinto ebafanele iyaphuma insizwa yomNazaretha iphikelele ehleni mamaNazaretha kuphuma umhlangano uphikelele enhlangakazi ifika ithatha imoto iyayipaka lapha ebuhleni ihamba uhambo iyalihamba abantwana benkosi ngalesa sikhathi uhambo lasala lesibukweni lafika esibukweni lalala laphinda uhambo laqhubeka yathi mayifika ehomisi laphinda uhambo lalala yathi ekulaleni kwayo kwase sekufika basezulwini base beyikhombisa uhlu ilisti yabantwana abazohamba begibela intaba enhlangakazi base bethi bhekela lakhe igama yayisiyabheka igama la yangalithola wathi uyabona igama lakhe alikho kodwa yebo wathiwa ke njengamanje mawuvuka ekseni wothatha imithwalo yakho uphume ubuyele emuva ungabe wena usahamba entabeni enhlangakazi ngoba igama lakhe alilotshiwe isizathu sokuthi ningalotshi igama lakho kubantu abayentabeni enhlangakazi ingoba emotweni yakho kunensimbi wayithenga abafanele asiyekeni ukuthenga izinto maNazaretha zokuntshontshwa namhlanje makwenzeka ubhekezela iNazaretha kuntshontshe kuze kuntshontshe ngisho uNazaretha kuntshontshe kuze kuntshontshe ngisho iDavid suke lothengisela bani sifike lothengisela wena isigebe ngisuke solenza iDavid ngoba le qembu lokangizwe lela mabhinqa aligqoka iNazaretha alwagqoka futhi amaDavid sengiphethe abantwana benkosi ngolunye usuku lapha emkhukhwini ehlala kiwo sinenye insizwa oyiphatha kahle indlolala kuzo uJehova angacane ukuza kube ngephupho sekufika isibonakaliso kulensizwa silele nayo sithi mntanami namuhla yilokhu wangena kuleli thempeli kule nkolo yamaNazaretha kunesono esisodwa ongakazi usivume kuze kube namhlanje ngakho ke namhlanje sifuna namhlanje lesisono usivume ngoba uma ungazivumi lesono ayikho impilo yakhe ezoqhubeka futhi noma ngenzeka uhambe emhlabeni ithuna liyofika likwehlule uma ungazange usivume lesono kufanele wena uvume lesono kuze impilo yakhe ikwazi ukuqhubeka kuyenzeka kwesinye isikhathi usuke nomuntu lapho unqamule naye uphikelele kwamangolongolo ehambe ehlephlela zonke izono zabantu umshumeli kunje umkhokheli kunje lehlaso uthi kunje lenkosazane kunje ahlephele zonke kodwa yena nesono sakhe asithathile asifikile asibeke njengodriver ekhumbule ekhaya udriver ekhumbule ekhaya necamera izinto ezimbili engahlangani asibeke sakhe asigcine kodwa ezabantu uhlephlela zona zonke sekuthiwa namhlanje vuka ekseni uye kumshumeli wakho uMabaso kwakuse umshumeli uMabaso kuleso sikhathi emaqhaweni kwathiwa vuka uye kumshumeli wakho uMabaso ufike uvume lesisono maso sosivumile lesisono umazise konke uMabaso uqede kodwa uma usumazisile konke ayokusho ukumukele njengoba kunjalo wazi ukuthi uma ngenzeka uMabaso ethi indaba yakhe akayingeni lolu daba naye liyamehlula wothatha amasakana akho onke uphumphe nebandleni lakwaShembe empilweni yakho ungaphindi uyihlanganise nebandla lakwaShembe likaNkulunkulu
yahamba lensizwa abantwana benkosi kunzima kunjalo yayisiphikelela kuye uMshumayeli Mabaso yafika sivuma lesono yamazisa uMabaso ithe mayisimazisile waseyilayela uthi ayenzeni wayesesethi ke mntanami ngoba nkasuthi ushiwo kanje mina okwami ngizoqhubha ngikuse othingweni lenkosazane lazofika ekuthuthukeni wathi makufike yena wathi lo daba lakho naye lingaphekwa kwakhe lemehlula uyobusukwenza lokho okutsheniwe yabisihamba lensizwa abantwana benkosi yakwenza kusho uMshumayeli waseyiqhubha waseyihambisa ekuthuthukeni wayesemfica uNkulunkulu abantwana benkosi waselifica uthingo lenkosazane ngiyakhumbula ebuhleni lukhuluma luthi uManazaretha mina ngiyathethelela luthi mina ngithanda into noma imnyama noma injengemsimba lezimbuzi mina ngiyayithanda yathi mayifika lensizwa uNkulunkulu waseyithethelela waseyinika isibusiso yasiyalobola sase ziyawushaya inkosi busesenekuzwini Kodwa ngicela namhlanje angivumele ngikhulume noNkulunkulu wami uthixo lenkosazane. Ngizoqala ngicele idalweni zakithi lapho ikhona ngicela uNkulunkulu kaShembe angayikhiphi ezulwini lakhe ngokuguqa kwami endaweni yakhe. Ngicela nezasekhaya uMama uShembe ngicela azikhumbula asikhanyisele. Ngisukuma nokuyikhetha inkosi enkulu engcwele yasebuhleni inyazi lezulu. Ngiyayibingelela yami into engcwele yasezulwini ngamanye lenkosi inyazi lezulu. Ngiyumntwana omncane. Ingane kaBabukhanyile le entabenza kwaNongoma kwaDayeni. Namhlanje ngicela Thixo lenkosazane uhlalo olimini lwami. Ngenye imini ngikhuliswe kuyo lenkonzo. Bengishesha ngena enyangeni yezulu. Akukho kunye ekhaya esikwazi ukwenza masine inkinga. Noma sijabula ngena ekhaya kwaShembe. Noma sikhala kuShembe. Ngenye imini sisemzini kaSikaMlomo omkhulu uZalibaba. Sasiqeda ukwenza umthandazo wantambama. Lakade libalele nje ilanga. Kodwa lavule lahlangana lamnyama. Ugesi usanda kufika. Ikakhulu kwaNongoma nje uthatha isikhathi ukufika, qeda ukufika nje. Sasisendlini ke masiqeda saphuma endlini yangeklasa yami eXhibeni ubaba waya endlini yakhe ubomncane umvangele.
lavele lahlangana ngokusheshsha izulu lahlangana kwamnyama kwathi thu. Intombi yabathembuke iyasifundisa ukuthi manje lahlangana sovele sigqoke. Sagqoka sonke endlini mahlangana nje ngoba lalingezi kahle laduma kakhulu. Sahlabelela inkosi yethu simakade iyena isikhuliswe ngayo. Sazi ukuthi ekhaya nje nala ngikhona nje maliduma lento engasayiqondi nganikwa insimbi yasezulwini. Sagqoka nobaba ngathi umvangeli wayegqokile. Sahlabelela sachaza nje. Sabona ngena imbokode iyoshaya lapha elisana eqhubeni kanti nangale baba omncane yangena. Sesikuze ushembe nje akukho okunye sikufundisiwe ushembe nje. Samemeza sonke sathi ushembe saze safa. Ladlula abantu omncane mayivula kodwa ngoba kwakushunqa nje ekhaya kwakunuka nje kodwa alishayanga muntu alishisanga umuntu. Kwakwenzeka phambi kwethu. Wathi omncane mayivula wardrobe wakhe wayifica imvunulo yakhe yonke igoqene. Umhlangano ozoyilinda kwinkosi uthina wayibikela nje sabonga ukushela isivikelile. Ngiyayizwe-ke abantu bekhuluma ngokuhlukumezeka kaShela. Bekwenzeka nje bengikhona. Unkokheli uqeda ukukhuluma ngey'gubhu yithi sasiyimukela. Ubabethela izivalo sikatshani etshanini ngangikhona. Kodwa Shemba oyingcwele ngicela into eyodwa ngoba ngiyazi ukukhulunywa ngobani. Cela ungabakhumbuli. Ngenye imini sathi sisebenza khona emzini wenkosi. Sibaningi siyamantombazanyana nje alandela umakhulu. Elanda inkosi. Omunye wethu wayenamalimi kakhulu wayengezwakala nayikhuluma. Uyafika-ke because thina okuningi sibone ngamehlo. Thina singakubalela ukuthi wobani kwakwenzekalani angifuni ukukhuluma ngakho. Kodwa uyafika-ke uthunyiwe kwakhona abagcotshwe eminyango. Mayethi uyakhuleka ingane enkosini bese yaphela amazwi kuvuka amalini. Sasisonke sizingane endlini yenkosi. Savakashelwa womubi sahleka esephelele ukuthi kumele kukhuleke ethini sebanjwa amalimi akhe. Besuka beyamsusa emnyango esisuka ezekithi vula umnyango ezekuleli kamera esikhulu. Ithi inkosi yamaZulu ngiyanizwa niyahleka. Mina nginifundisanga kanjalo. Mina ngazi ukuthi ingane yakweyile ngoba nila ekhaya ningane zami nonke. Ngazi ukuthi umuntu oyinazaretha akahleke elinye iNazaretha. Kunzima okweni ngoba ngizalwa yini. Njengamanje sukumana ninikelele lengane yakho nicelela ukuphila akazenzi ngoba enjena nje. Udaliwe mhlawumbe manje zidalwa zakubo lezi ehlelo limi lakhe. Ngoba uthunyiwe akasukuma umunye bemsiza. Wasitshela ubaba wathi ubaba mina amaNazaretha ngicela nina nibe nothando nibe isibonelo kulezi ngane engaphandle. Angikwazi ukuthi ngizothi ngikhuluma ngothando ezingane ngaphandle ezami la endlini zibe ihlekana. Ngifundiswa ngaleyo ndlela makhosazana. Uma ubona inkosazana enye yenza noma yini. Ungayikhulumi sondela kuwe nani bomama angeke yeke obaba abadala. Nani bodadewethu angisho mama bangizalayo ngilindele ukulaywa yibo. Bodadewethu uShembe simkhonzayo lolu thini esihlangene ngalo namhlanje lusifundisa uthando. Lusifundisa ukuthi thina amaNazaretha singabamntu munye. Lusifundisa ukuthi thina amaNazaretha asihambi inyanga siphelele la ekhaya. UmNazaretha omunye umbona udonsa kanzima. Usukufonela omunye ukhulume ngayo. Mlekelele umunamandla. Mungenamandla mgoqise ucela kuShembe kumahala. Saguqaka emaNazaretha sahamba saye endlini sayothatha iminikelo sazokucelela lo nkosazana.
Nkosamakhosi sicela intethelelo ukuthi sesimhlekile owakwethu. Siyacela njengoyingcwele umphilisi. Wayimile esigadini. Kuze kwenamhlanje lo nkosazane ise egibisile ikhaya lakubo. Ngoba wahamba akatholanga imendo. Kodwa uyaphila ukhuluma kahle akasenawo la malimi. Wawaqeda ushembe ngaso leso sikhathi. Ngoba sila size kokuphelele. Sengathi besingekhombane. Ithi Nkosi yamakhosi thina sithi mase sibona omunye sosizini bese siba ngcwele siba amakatholika sambe sikhuluma ngosizi lwakhe sambe sishumayela ngayo uthi ngabifunda lento. Nonyazi themahlala laqhubeka lapha akamfuni umuntu ongcono kunomunye. Ongcwele la nomkhulu la unyazi lwezulu. Thina abanye sibancane sizocela ukuphila kushembe wengcwele. Sizocela ukuthandwa uye. Sicela uNkulunkulu kaShembe ethethelele la ngone khona. La ngenze kahle khona ngicela ikhumbule imindeni yakithi asandise ibusisi. Inkosi bosisabe ezweni. Amen. Nibingelela amaNazaretha ayingcwele. Naze nakhuluma kahle ngobaba. Naze ngakhuluma kahle ngenkosi yomsa, inkosi yokuthula. Inkosi uThingo ayikho into ayiphatha kabi ngokubona abantu bangezwani. Ngokubabona abantu bexokozela. Yayike ithi kusethempelini ishumayela. Ithi nje ake nihleke nje. Ake nibuke nje omunye oseduze kwakhe, uhleke nje umoyizele. Ukhombise uthando komunye umuntu. Kwakuke kwenzeke eManazaretha kulelizwe lakithi uthole ukuthi kunenkinga ekhona. Besethi kulaba abababonayo ukuthi ngathi abezwani. Ethi sukumani phambi kwebandla nixhawulane nitshela ibandla ukuthi senixolelene. La ngempela abantu labo bantu engibasho basukume baxhawulane phambi kwebandla. Ibandla lishaya izandla ngohameni omkhulu. Kungakho uManazaretha wayithuma eza kulelizwe elethe umhlangano oyingcwele. Angazi ukuthi abasebenza abaqashe abantu babe besenkingeni ngoba kwakuvalwa amafemu. Wonke umuntu alindele ukuthi uzombona engena. Ngosuku angena ngalo bengazi ukuthi usewona umhlangano usuqalile. Ngalesikhathi aqala ukufika lana umhlangano kwakuyidlanzanyana nje lingelikhulu kakhulu. Igoli lande ezandleni zakhe. Aqala amadokodo ahlehla. Laqala ithempeli lahlehla. Wabona ukuthi uyangenisa lo mfula. Mhla eshintsha ibhaji sasimlindele kulelizwe.
Sasihlele nanokuthi ngoba uyadumuzela kuzofanele akhuphuke ngebhanoyi. Waba muncu kakhulu uManazaretha sesitshelwa ukuthi asiqaqa amadokodo. Ubaba useshintshe ibhaji. Waba muncu ngendlela yesimanga. Kodwa lolo thando lolo ayesinike lona kulelizwe ngisalibona nasonyazini wezulu ukuthi lelizwe lalapha eGoli liyathandwa uShembe. Kukini ke eManazaretha ukuthi siqhube lento nathi kulaba abancane esibazalayo sidlulisele kubo ukuthi awu uShembe uma efika ezweni lakini uyathandwa. Wayethi akekho umuntu ongenasono. Akungathi uma ubona omunye umuntu enze okubi bese kuba wena ikholiya ngaye uhamba umemezela ukuthi usibani wenze ukuthi. Athi mangabe wenze isono uwe ozaziyo ukuthi wenze isono. Qeda uma usosenzile isono sakho unembeza wakho ukutshele ukuthi usenzile bese ujikela ngale kwemva kwendlu uthi inkosi ngicela intethelelo kulokho engikwenzile. Athi uShembe uyakuthethelela. Ngiyadabuka umkhokheli uma ekhuluma ngokuphatheka kabi kababa. Hey mkhokheli sasi sebenze eduze naye ubaba. Sikwazi konke uma efikile lapha singabantu abakhe wayesixoxela ukuthi hey bantu abami kwenze ukuthi nokuthi nokuthi. Kodwa lapha esashayeka khona mhla esesitshela ukuthi bantu abami sengivumile. Sengicelile nababa nakobaba nobaba mkhulu ukuthi abangithathe. Sengivumile. Akuzange kuphele emkhokheli isikhathi esingakanani washintsha ibhanti baba. Kona kwababhlungu kodwa ke siyathemba ukuthi uShembe uyasiphendulela. Ngike ngibuke lapha emafonini ngibheke abantu ababesasibazi ukuthi bamhlalisela ibhujozi ayikhambeka ngamaphaqa manje. Isongo basizwa ukusha basizwa baphila. Ukuthi ungadlaleli lapha neumlilo. Abanye abantu bayebethi hawu pho akafingani kanti cha uzongena nje isongo usizwe usaphila. Isihloniphe eManazaretha lento esiyiphethe sayibona. Mina nje uma ukhuluma ngoThingo kade ngilomthulile ngilalela. Wangibha lokho ngikhuluma ngeSiswati wangibhaceka ngesibusiso. Ima ngithi ngithinta into iphenduka ibe igolide. Ngiyamkhumbula ahleli nomfana wakhe eduze lapha ekuthuthukeni. Umfana wakhe wayehlele eduze kwakhe. Ibandla cishe nibaningi kakhulu. Wawuthi uma ukhohliwe khona unikele uthi usulapho ukhumbule ethi uyazi ngikhohlwe imbuzi zami ngikhohlwe iniphinda ubuyele. Athi usukhohliwe mntanami. Uthi mangabe uzonikela uthathe imali yakho ukhulume konke okukuhluphayo. Naloko osokhohliwe wena lo mnikelo owuphethe uzokhuluma ngoba uma usuphambi kwaShembe akukhulumeki mntanami. Nkosi luseningizwile. Amen. Sawubeletha